nampak bekal utawi saling manggani sana kusungan titiang manggalaning BPD Desa Pupuan utawi saling jero bendesa Desa Adat Sewidangan Desa Pupuan saling wangyang titiang taler para pemilat lomba bulan bahasa Bali Desa Sang yang dewasa priantukan sangkaning asung kertuan niwa ulama sinamia sanedang atau tanah airku tanah tumpah Indonesia kebangsaanku berseru Indonesia ku hiduplah negeriku bangsaku raya badannya untuk Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka yang setiap sinambi siang parikrama selaturnya berusaha munggaha pamisugohe sana saput kacumawisa antum cara karo Om Swastiastu. Ya, Ibu Ketua BPD Sane Oyang Titiang. Talar niki sang panureksa sarang kami yang kanoneh siki sejebak Desa Pupuan ane sampuraos ane Oyang Titiang. Anggota BPD talar wenten ane sampuraos ane Oyang Titiang. Kaping ajang dijang ring kalah bejenah ganti Puspa Aman yang mugi-mugi Puspa Aman puniki bunga-bunga nyangsan wenten penjang mata ada bening kesaktian untuk manureksa niki saking kaping iki yang sudah berbula lingkungan ini saking krean antos kecalu antos kepayang antos ketangkuk antos hijau. Nah boleh kalau jenah ayah punika ring paipon ring raja ageng punika yang jero mangku dan sedang jero mangku sijana boleh sakit penyuluh rezeki ring Desa Pupuan hingga wantana sapunika sana atur yang titiang sana mungkin lagi kekawitin untuk ilmu kare wajan aksara Bali hingga puputan titiang untuk atur-atur santi Om Santi 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 Om nabi baos desa ne baler di simbol segera APK punya jadi tiang jelas jelas tanahnya ada dasar ngebangun di atas tanah milik begitu tolong segera tuh nih soalnya mumpung bahwa yang mau ngeremuk nih jani jaban kurang mawinan panja idene ring sajroning kauripannya yang suprepti sekar ide sampun maduwe rabi sane maparab Dewi Cadruwati ruan idene mangdane masih yo mekebar buen itu landasan yo imen kuk nyagrab batu aing ngik ngik nguk nguk ngik ngik gigi bunga nyagrab batu aing puput gua maling taruh satu bawa buine aluh akeh minat untuk api dekat san keputuran anaknya ane lobe tu sing bisa ngeret indria tan urungan lah karena bukin sengkala inggih ide dani sarang sami bebesan tiang tuah asiki ampunang ke kelungkung ke Semarapura sirang langkung nuna sinampura antuk titiang sarang para mesanti Om Sali nomor undi papa pengen durus Sawot nge miratu pocor tiang mailo sampun lung jam tiang
payas lo minta nak mesaut lo. Senang apa dan? Anjir, yening senang tiang sampun melegati akan masa 2 Bali. Oh kan dikijam-kijam jadi orang melegati lo. Anjir, sane mangkin di tiang jagi masa 2 Bali sane mamude ni cupar lani bares. Ka cerita yang jani ada anak elo ajak ke dadua sane madan ni cupar lani bares. Ane paling kelihu madan ni cupar, ane paling cerika madan ni bares. Ni cupar lani bares tu sedak dina anu ni cupar sedo basang ni. Ngelah ia kena lakar kepekat meli lakar jukut. Kreok merah tu ada sedok kene basang tiangin nah. Apa je darang nasi? Pokoknya ada darang nasi, ada darang nasi apa le jani. Subelantas gitu ngencolang ia nyemak mo sedok masih basang tiangin mo. Keto petakon ni barese ngajak embok ni cupar. Ni cupar mesaut ngajak ade ni. Weh nyai bares. Udian nyai nage jukut jane. Yeneng nyai mak kita jukut dong belian awak nyai ni kepekan. Yeneng nyai sing idang beli jukut. Aliang iba nyai ni ke alase paku japan apa je ada ane di alase. Keto ni bares ngalih paku samilang sebat kena ni. Subelantas gitu sakit ke ada anak bagus ngintip uli di alase. Merah tu silo joni ke sane megendeng ngelangunin pesan kegendingane. Tonen iyo pragat megendeng ni bares ngencolang Mejalan mulai sawire iya dusing pani tekin anak. Wah sudah sampun yang tegang. Cara sila anak bagus ini ke? Cara purnan tiangin. Nanti pakai bagus besar. Sebelantas gitu anak bagus itu nutut teh ni bares mulih Ini gempa. tutut mira tu di jaya pirangan nikah suara Kita bunyi ketise pada girang kecok di punyan kayu ni. Sedang itah deh. Alih hamah-hamahan. Saget ada kodis gede tekau ulit lot pasir. Bulu ni sama. Kampet ni lumang. Mata ni gede. Tor galak pesan. Kedisin tu madan sang mun. Itu ya barang alih hamah-hamahan ajak ke diserik-cerik sawire di alas tongos ia nengil suba telah punyan-punyane abah dadi ango villa entuh tusing jelen ulian parilaksana imanuse ane tusing rungu teken palemahane kedis cerik-cerik entuh jejah pesan nepukin kedis gede tur galak entuh cerita jani ada kedis jet nageh ngalahin kai nah apang kai nawa tegaran ibu maju jani mungkin nyutain ibu nih sang lanjana kire-kire ya temui maka cos ditain kebon nih tuseng bengong lantas sang mun ngiwasin tain nih sang lanjana tur itu tolong boleh kandi ke tengah pasir lulune mekacakan ya no masih ni manusia tu serungu teken palemahane sinahi raga-lagar ngemasen mati tuh sahut iya sangun sambil lain nyocok tenas nih sangun pusing medaya teken solah ni sang lanjana bunga kita
Sawire sing marasa tenah teh dingahin ban sang lanjana. Disubane ieu tegoh Jumeneng Prabekal Desa Pupuan sane wangyang titiang para panureksa sareng sami sane wangyang titiang para pamilat lomba sareng sami sane wangyang titiang tur idadane sareng sami sane tresna sihin titiang rahinane sane mangkin titiang jagi nyarengin lomba satwa Bali paiketan bulan bahasa Bali sane megenah hiriki ring desa adat Pupuan. Weh, semeton sareng sami kayun mirangan satuan titiange. Nggih, yeneng kayun bacika ngererah genah pangabo pepantingan sambil nganyon iye ditu lantas ni bawang ketuding token memene. Weh nyai bawang kata dogen bitas nyai ne ulang semengan tuseng nyai yang nulungan ada nyai ne magarapan tulen bikas nyai ne tuseng magbikanah jemel keto memene matbat ni bawang samilangan niktek ni bawang kapia Pun meraga suci sane suci yang titiang berbekal idadane sarang sami sane kanton iriki sane wang yang titiang. Iriki titiang jagi video sane dado sepat siku-siku penilai puan menyimak sebokno ya Bapak Perbekal Desa Pupuan. Satu tahun ke kemudian nanya sabun yang makin kini bisa. tuh foto ini video Sanggup para jebos. nggih. Semua adalah saya ketiba dan titiang kawi sana melingariki mogi-mogi ngamolehan kerajaan kerayuan sarang sami larapan ando pangastung karo Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya salah rakeng dumi gendata gitu nak berciram napi nak tenain nam bendik biasa. Guys, kita langsung mantan kaping ajang ring pemilat puniki serang sami kita gaya bahagia mana titian diantukan pemilat serang sami sampun hadir becik pisan wanten ampura kaping banget titian uninga ring utama pun ring udah masalah sami ring dek genah niki hanya mungkin titian mata kita tahun depan konten dengan puniki balik kiring pinjaman tahun depan kaping pertama dan turang rahajang dumun sane boleh tapi wasane Jayanti sami niki ring alit lau ring pun niki pedane Truno ke bajang niki titiang andurung boleh juara sampuna nyalit
hati nggih. Niki mudah-mudahan benjang kepuguran sambil baca. Pemekas bukan ikan adalah niki serang sama. Jajo goreng di Bali Dajo, di Paon, jajo ketan, diatur dereng boleh juara, tahun depan masih ada harapan. Tepuk tangan dong. Iko pemekas nih ngiring. Wah juara di Mayang, juara satu nih. Ya, yang teman